Buna gene tatmayla koyalım. Buna gene. Yok. Blogger emas biz mamlakat kanalda jurnalistsiz. Hakim çıkartırlar oldu. Ha, yerler bilen birge mi? Gelemeyiz. Jür bilen anda. Jurnaistler mi? İçine bak, gelemeyiz. Yok, hakim bir yaka çıkmıyor mu hakim? Çık öyle cevap etmesin bir minutta. Aytınız, yerler bilen. Sallan işe de barın öy. Bizim nerelerimiz var? Pakta kolla pakta. Жалғыз Allah'a işen, özüne işen, bandasıga işenmegili. Ya men Yok, ya adliyetsiz bu aylı hükümeti. Deputatlardı joyiş gerek. Aylı hükümetni ketkizemiz. Hakim çeçmeci data eldin köy-köyüne. Bu qanday bilik biley? Rayonun hakimi. Ya bu 1917 жылғы Ленин'in zamanında yaşap atağız. Bay manaptarı ege verse. Kambağal akırı barı ve kul oladı baylarga. Ne bu bilikli adamlar mart boluşun derelbay elge bir. Ha bir 20 tavuğundan böl mana yekkileseler 20 min elдің қатардасыңар да не айта албайт бұл бийликтегилери. Ууру коррупционер мен далилде берем факт бар буга бардыгыга. Каерде кандай иш кылганларын уурулук кылганларын. Мана Садыр Жапаров сиз урматтуу Садыр Жапаров кулак салып эчтиңизби? Реакция кылың элдин эмесиге. Ташиев не кылып атасыз? Сиз сөз бергенсиз элге. Мана Алимбекова эчтекен чечпейт. Контордо мана Разаков окшоп өтүктү кийип элди кайланыш керек. Карапайым ел езилип кеттик, болсам айтке очоктап келебиз, аштык кылабыз айта жатабыз эли журты. Мен мисал балам өмүр бою Россияда иштеп өлүп кетиш керекпи, касал болуп суу көтүбөй. Bir aydan beri жататабыз, төшөк алып. Мында акылыңарды чечсеңер эли журты. 5-6 жер алып алган эме болор. Жиптерди алып минип, чашемиде ашты дамдатып жей бериш керекпи. Зулушуп келгенден көйгөйдө айтканбыз, реакция болбой жатат элге. Участка боюнча чек боюнча эме. Чекти бербей жатат. Бүт жакшы жерлерди ууру коррупционерге берип, бие бечараларга мына Аркадий жактан бир суу барбаган жерден берип атат. Эли журт силер бир пактага окшогон эл экенсиңер, сабатсыз. Баяман Эркинбаев айткан. Бул Кадамжай районунун эли кичине бир акча берсе алдана турган эл экенсиңер. Өзүңөрдүн укугуңарды коргоо, акылыңарды иштете турган заман келди. Депутаттар ham жоюлсун, өкмөт кетсин, замиям башкасы ham. Хутбудин кетсин, керек болсо Абдикарим Алимбаев чечпесе, губернатор ham кетсин. Дежурный аким, дежурный губернатор не кереги бар бизге эч балан чечпесе. Кереги бар чечип бербеген. Жеткизгиле бийликке жет. Ташип келсе, ташип менен лицо сүйлөшөбүз. Айтты. Кууп жүргөн адамдар жок. Баймановтар. Hakim ne demek soktu siz? Yok orada beni soktu. Yukarı çıkkın onlara gitsin. Yok kolumdan şöyle kemettin. Beni soktu. Sen kime emniyet ettiği tuğan? Çekesin. Yok. Çeşmelerden üstünde olurlar. Çeşmelerde hareket düz kurtağız. Hemen çok öyle gidiyor, ketsin deyip duralım. Yomoksuz sen çeçmesin hiç bana. Sen olsa da öyleysin. Sen toplan. Ama telefonda dalil fark var. Biri var mı sen? Yok bu ket dese siz işte deseniz. Bir gün işe varsa bu emniyetçilik da. Eldin biro köpçülük uşu sizde iştep bersin. Köpçülük uşular işin ayağına çıksın diye ümit kılıp atat. Ya oşal eldin ümitini atkargan hareket kılıp atat. Bana. Yok. Hazır hakim çıksın, hakim cevap verir koysun, siz cevap verdiniz. Aç. Hurmatlı görüşler, biz hazırına şunçalık köp adamların uçağına turabız şu Şvega programmasını tartıptayız. El için şu eldin önünü uzaylı dep çeçip atabız. Koca hakim soktu beni. Hazır hakimdi kütütabız, hazır hakim çıksa şu el için cevap verip koysa, kaçanga çeyini şu bir gönlülükler şu problemadan baş çıkpay жүргөнүн. Buga çeyik kanday bir işler bolup atkandığı jana şu maselenin çeçүүнүн жолдорун bizge aytıp bersin deyip kütütabız. Ketsin desek жыйынтык чыкпайт. Bu yerde usul işte başında başkaratkan bir el adam ketse bardığı mıyzam çekine çıkıyor. Ece bunday da tez kersinçe murdağılarda ap gelip uşul jasagan işlerinin kayra ötösüne çıkarıp işletiş gerek. Ketsindeginden tura çıkpayt da misal. Yok misalçı mana aparat mana junu çeken. Ketsindeginden ketip kalıverir toňa öyle de ketsin. Yok misal. Toktap durun. Koyun. Öyle ketse bardığı mıyzam. Hakim çıkıyor adam turup turmuzlar. Ketsinde ketip kalas bazı dele. Dayarsız misal. Şunçalık narazı olur adamlar. Sen ben aytmasa. Egerde.
Bulardan bardığın ayını bilem de şunca ben ketsin deyip. Bardığın ayını bilem. Ben bularımın üstü aydan bilem. Aytken ayt ötat, bulay tutat. Bana çakalcan ayt tutat. Bu özünün ciğeri bu arca konu. Münafıka bir sal bakan can kızı var. Arendası var, su arendaka kaçmasın. Satkan o da. Sonra bulas bulutat da canına bek bulattın. Ayt öğretti bular. Bol koyuşturuzlar. Eltayerden geldik Şvega programması atçı Ömürtag Azimkulov. Tüşümüzler oldu. Hakimdi sözünde mani vereli, andan keyin so'rovlar boza berебиz. Agay, mına aytsanız da şu masaleni çeçүүнүн жолдорун кандай кылып чечебиз деген. Ушинтип эле иштетпей атат деп айлык көтүңдөр мага арзан атат да. Айлык көтөрдү Ömürtag атат. Ömürtag biz bayanada kelgende şunday ömürtök жыйын кылганбыз. Буга чейин келгенде. Буга чейин. Анан ал воскресенье күн болчу, чогулушкан келгенмин. Анан ошол жерде бүт айыл өкмөтүгө тапшырма берип, мурда көп жер алгандардын жериден bir 30%-ын добровольно тапшырсын. Анан жөнөкөй элдерге дагы жер берели депчи. Ошодон бери дагы мындай бизде райондо ар кандай военный учение болуп атат, башка жумуштар болуп атат. Кече Бишкекте 2 күндүк семинар болду. Чогулуштар. Анан бүгүнгө барам дедим эле келдим. Азыр чечебиз. Айыл болуп кабыл алабыз. Анан биз şu muhtaçlıkların masalesini çekip беребиz. Hazır bular айтып атат да негизги şu sizge dagы bir taş amanat sözü var eкен да. Ушул жердеги şu биздин күзүбүзгө тийген депутаттардын төрагасынын депутаттарды айыл өкмөттүн баарын кетсин дейт да мисалы үчүн бул кетүү менен маселе чечилбейби? Мисалы айылдык кеңештин депутаттарыны жалпы эл шайлаган. Булардын мыйзамдуу конституциялык укугу бар. Айыл кеңештин төрагасыны айылдык кеңеш шайлайт. Эч ким шайлайт. Азыр походу сүйлөшөбүз ал боюнча. Немеде урматтуу жыйын катышуучулары? Азыр. Болду? Жок, майли. Полевой формада келдик демеди, чыгып калсак депчи. Аксакалдар, угуп турсаңыздар эми. Мына баягында 24 күнү келгенмин сиздерге. Ушул жерде кирбей жыйын кылабыз дедиңиздер. Азыр мындай тартип менен иш алып баралы. Бул көчөдө туруп алып, кичине бирөө сүйлөсө кыйкырып, эме кылган бул митингге окшоп калат. Анан ар бирибиздин жоопкерчилигибизден болуп калат. Ошон үчүн биз азыр мына 27-сиден берги кылган иштеримди айтып коеюн сиздерге. Мен 24-дөн келдик, 25-ден учение болду, 27-сиге чейин. Анан айыл өкмөтү менен, жер адистер менен, мына госрегистр менен иш алып бардыңыздар. Анан болбой эле кайра sen telefonunu жандырбай эле койгулачы. Мына тартууда дитак чыгат эмегечи. Анан Öçüptür telefonu. Бүгүн дагы сиздердин маселеңиздерди точка коюлу деп келдик. Мен барамын деп туруп мына канат чегет чалды, айттым. Мына чогулупсуздар. Бирок акыйкат чечим кабыл алабыз. Жери болуп туруп ура мен жер алып алам, ушундай баанада деген арам ой менен келгендерге жер жок. Азыр эле айтып коеюн. Муктаждыктар менен келгендер нерде ар бир айылда жыйын кылабыз, мен чечилмейинче кетпейм. Айыл өкмөтүнүн аппараты дагы, мына мени менен келген райондук жетекчилер дагы ушул маселени аягына чыгарып кетебиз. Азыр акимиңиздер айтып атат да. Эне акимиңиздер айтып атат мынакей. Агабыз айтат, бүгүн чечмейинче кетпейм дейт. Эгер чечилбесе, мына ЛТР мамлекеттик канал, şu биз мамлекеттик каналы катары кайра дагы келебиз. Мына сөзүн берип атпайбы, эркекчилик сөзүн. Кандай дейсиздер? Азыр кирип бир сыраңыздар. Бакырбай шулаң эже. Мен чакырып атпайм манитке. Бакырбай шулаң эже. Болду, келиңиздер. Азыр кайсы айыл болсо ирети менен кириңиздер. Убакыт албайлы, бири-бирибиздичи. Кудай буйрса, ушул элдин ушул бизге айткан мүдөлөрү, ушул проблемаларды чечилип калсын деген үмүттө. Биз дагы ушул программаны жыйынтабыз. Албетте бул темага сөзсүз кайрылып келебиз.